Ugoko nĩ kwa Kikuyu podcast guys. Muthenya wa umuthi Uhuru Muigai wa Kenyatta nĩ aria na aria ekuria Trans Nzoia Kitale kuria kuma na kiririkano kia former vice president uria wari wa Kibaki kijana Wamalwa. In attendance Kalonzo Musyoka, Eugene Wamalwa, nituona Charity Ngilu onake nĩauma kuo. Uhuru nĩ aria nĩngwenda turore mĩario yake kwa undani. No andu maroria atiriri, opposition twamiona kuria niki mundu gwitwo Gachagua tutanamuona kuria thiini wa igongona riu. Niki Gachagua tanathi hii ni aliketwo ni Wamalwa kana ete kwa thina mbere? My thinking is nituna Gachagua muthe agitetera Uhuru na Gachagua muthe auma kanitha kure Karatina. Henodo ni ndecina meciria makwa ngeciria atiriri, as we speak Gachagua ndenda kuonania me hamwe muno na Uhuru. Gwiciria ni kadi cirathako haha hihi next year niguo mukona mageithania matienda kuonwo muno me hamwe, tondu mono me hamwe Ruto ni kwambia kuhura mathabu mangĩ maenda mahure mathabu Ruto chini ya maji. Later on mukona Gachagua na Uhuru mageithania, no monekana hamwe andu kwambia kuona andu ame hamwe. That's what I'm thinking. But for Mount Kenya unity kwena hingo gakinya Gachagua mageithanie na Uhuru. Now Uhuru ni aria mundu gwetwo nake Charity Ngilu ni aria ni mĩario yake nĩngũmekera haha. Uhuru ni hena uria gwathire na mbere mwaka wa 2002 hingo arugamite giti kia president na kihotwo. Uria abangirwo ni opposition, uria abangirwo ni Agibaki, Raila Odinga, kijana Wamalwa, uria opposition yothe yanyitanire na kinyitana ikiinukia Uhuru na KANU. What was Uhuru trying to say? Aira opposition eterere nyitanai na mwanyitana ni mukuinukia uyu. Uhuru gatiriri kila mukenya ena haki ya weka campaign ohoro wa guthurana na andu matige gofuso ati no ngina mathi mwena uyu gatona kinara ati andu mathi na guku makahuro and so on and so forth. Charity Ngilu ni aria. Charity Ngilu auga atia era Uhuru kwa kinya ha mbere manyitane mateithanirie egetha mohote gwikia thirikari ino na nja. Remember kwena rumors cikoretwo ciko Ruto ni akoretwo agetha Uhuru ati makona handshake, no Uhuru ni aregete na ikio na riri andu aya hai makimwikiria miario na ikio Uhuru abia kugweta. Nimuona Uhuru akiaria by the way ni agweta uhoro ati mundu arugama president iconic Kalonzo andu mu support andu makena Ruto andu magwasha agweta Matiang'i andu makenera agweta Sifuna kuria andu makenera pio, meaning Sifuna ena influence kuria na njira nene muno. Anyway kilimukira video Uhuru Muigai Uhuru uri auga, ladies and gentlemen, ekoria mwena wa Trans Nzoia kana kuria Kitale taigwai uri auga no kinara timukenu kinara haha ni ikio kona inene na muno taigwai uri auga uhuru wa Wakenya kuwa wana haki ya kujichagulia viongozi wanaopenda. Yes. Na mimi niko hapa siku ya leo kusimamia hiyo haki. Hakuna mtu yeyote ambaye anaweza kutoa hiyo haki ambaye ilipiganiwa na jasho na damu aseme sasa ati hatuna haki ya kusimama pahali popote ambapo mtu anataka. Tunaelewana? We are a democratic society and those democratic ideals were fought for hard by the man amongst others who we honor today. Na hatuwezi kukubali turudi nyuma. Mutakubali kurudi nyuma? Mutakubali kurudi nyuma? Kama ni kuomba kura, tuombe kwa amani. Wananchi wana ujuzi wa kujua
Wakisema wanataka Kalonzo ni Kalonzo. Taigwai. Wakisema wanataka Ruto ni Ruto. Ado marega. Wakisema wanataka Matiang'i ni Matiang'i. Wakisema wanataka Sifuna, Sifuna. Amake igwera. Tawdi nararia muno. Jameni chungeni. Mimi sitaki kuitwa sponsor bana. Mimi sitaki mambo mengi. Ado we. Umenya ndekwenda gwitwo sponsor no aria ohoro wa kila mundu ena haki ya go support kana guthura mundu uri ekwenda na arauga atiriri haki ya go support kuri ekwenda ni tondu kinara uria marauga ati ni sponsor ati riu ndangi support mwena ungi ati no ngina ma support taigwa ira Charity Ngilu auga taigwai ule Charity Ngilu era uhuru 2002 maneno ikatokea kwa Mheshimiwa Uhuru Kenyatta na Mheshimiwa Moi. Sijui ni vita gani walikuwa naye huko between myself, Wamalwa and Kibaki, Mheshimiwa Kalonzo, Mheshimiwa Raila Odinga, God rest his soul, Mheshimiwa George Saitoti, God rest his soul, Mudi Awori, among others. Wakakuja wakatupatia nguvu sana. Wakasema sasa KANU inaenda nyumbani. Your Excellency Uhuru Kenyatta, pole sana, tulikufanya namna hiyo. Lakini sasa wewe uko kwa uwanja na nataka kusema join us so that we can liberate, tukomboe Kenya. We must do that. Na hii si mchezo. This is going to be tough for all of us. Na kila mmoja Charity Ngilu arapuridi na Uhuru akamwira join us egetha tuhote kuliberate bũrũri ũyũ witũ wa Kenya, egetha tuhote kuruta kasongo. In short, nigetha tuhote kuruta kasongo, tuhote kuruta mũndũ ũyũ tondu ni athenetie bũrũri. That's why Uhuru ekwaragia uria bangeirwo ũngĩthikĩre speech ya Uhuru yothe uria inukirio uria manyitanire. And in that ni kwera andu atiriri ona inywe nyitanai egetha muhote kuinukia mundu uyu. Riu turete handu haria hauru muno thiini wa gisiasa, guko na maundu maingi muno thiini wa politics, na thiini wa politics haria hari riu ni opposition inyitane. Aikoni menda kuinukia must go, no ngina mangenyitana maige igothe, maige mwete yothe, tukuga ati nie ndina ici kura kana maige thi banie ngirora maundu, nie ngirora kuma haria njikarite. Their presidential candidate wa opposition, their presidential candidate is none other than Kalonzo Musyoka. And of course, if Rigathi wa Gachagua ndegetikirio kurugama, I got the card deputize Kalonzo. Ndirona Sifuna tari card deputize Kalonzo. No gina wakoro na MOU, no gina makadikanira MOU, no gina makona mutual agreement ati nienda guteithiriria nani ABCD, lazima wae na mutual agreement. But anyway, let's wait and see. Ugone wahitira muthenya umuthi, ugone wakoma uhuru nyakeria. Thank you, God bless you guys. It is what it is, kwani iko nini. Thank you, God bless you.